자, 델브라 되실게요. 거룩하신 하나님 아버지, 우리에게 새날을 주셔서 감사합니다. 아름 브라하면에 타베든 신우들 무슨 바일라. 하나님이 특별히 사랑하는 우리 하나님을 믿는 모든 백성들, 특별히 몽골에 있는 우리 화타페 신학교 학생들을 하나님이 축복하시옵소서. Монголд байгаа бүх хүмүүсийг ялангуяа Монгол Фатафе сургууль сурж байгаа өөрийнхөө хайртай оюутнуудыг нэгүүлсэл дундаа байлгаж өгөөрэй. 특별히 남질마 남편 되시는 분 이렇게 하나님의 일에 잘 협력하고 또 섬겨 싸우니 그번에 이 심장 수술하는 일이 잘 회복이 되어서 건강케 해 주시옵소서. Ялангуяа намжилмаа гिचим маань нөхөр үнэхээр танд итгэмжтэй, танд маш хайртай, илгээлтийн эзэн хүн байгаа. Тэгээд таны зүрхний хагалгаанд орсон. Тэгээд хагалгааны дараах эрүүл мэндийг нь та хурдан эдгэж өгөөрэй. одоо сэргээж өгөөрэй. 하나님께서는 우리 연약한 것을 치유하시고 아픈 것을 어루만지시고 또 고쳐주실 것을 믿습니다. Бурхантай бидний сул дорой талыг хүчрхэгжүүлж өвчтөе байгаа бүхий л эдэрхтнийг маань эмчилж эдгэж өгөөч. 특별히 앵토야 항암 수술하는 일 하나님이 불쌍히 여겨 주시고 ялангуяа ихтэй агч манаас авдрын эсрэг гэмчилгээ хийлгэж байх үед нь та онцгойлон хамт ээж өгөөрэй. 또 다랑에 있는 바승수릉 갑상선과 또 유방에 있는 혹도 하나님께서 잘 치료해 주시옵소서. бас дарханд байгаа баасан сүрэнгийн маань бамбай болон өхний хавдар энэ эдгээр өвчтөй байгаа эдэрхтэн болсныг нь та эдгэж өгөөрэй. 또 우리 학생들의 모든 사정을 아시고 하나님이 은혜를 베풀어 주시옵소서. бас оюутнуудын маань бүхий л нөхцөл байдлыг та анхааралтай авч онцгой ивэл нэгүүлслээ болгож өгөөч. 또 통역하는 우리 통가 사모 하나님이 불쌍히 여겨 주셔서 류마티스 관절염을 잘 치료받을 수 있도록 하나님이 인도하시옵소서. Орчуулж байгаа цангаад хамтаж өвчин хордын идэрэхэд та тусалж өгөөрэй. 말씀을 증거하는 부족한 종을 불쌍히 여겨주시고 또 학생들 피차 은혜 받는 귀한 시간 되게 해주시옵소서. Таны үгийг дамжуулж байгаа өрийн зарцыг ч гэсэн та өршөөл энэрлэр хамтаж өгөөрэй. бас сонсож байгаа оюутнуудтай маань ч гэсэн ивэл нэгүүлсээрээ хамтаж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 예수스의 이름으로 залбирanгуйж байна. 아멘. 오늘은 여기 요한일서 4장 16절 말씀. За, Иоанн нэгдүгээр Иохан дээр явж байгаа. 요한일서 4장 16절 말씀부터 우리가 공부합니다. нэгдүгээр Иохан 4-ийн 16. 우리가 요한일서를 한번 크게 한번 좀 생각해 보면 초대교회 영지주의 이단이 교회 안에 들어왔습니다. нэгдүгээр Иохан загтлыг ерөнхийд нь томоор авч үзэх юм бол анхны чуулганы үед чуулган дотор гностицизмын үзэлтнүүд нэвтрэн орж ирсэн. 자, 그들의 가르침은 거짓이고 때로는 구원의 바른 복음을 대적하는 그런 악한 철학이었습니다. Тэдний сургаал номлол нь бол бүгд бодол хуурмаг байсан. бас сайн мэдээний үнэн зөв сургаалыг бас машин говьлдог байсан. 그들의 배후에 사단이 있다는 것은 분명합니다. Мэдээж тэдний ард бол сатан байгаа гэдэг нь ойлгомжтой.
자, 그것은 예수께서 육체로 오심을 부인하는 그런 철학을 가지고 있었기 때문에 그래요. Ягд сатан байгаа нь ойлгомжтой вэ гэхээр тэд нэр бол Есүс Христийг махбодоор ирсэн, хүний махбодыг өмсөж ирсэн гэдгийг үгүйсгдэг байсан. 그래서 요한일서 4장에서는 1절에 그랬잖아요. 영들을 다 믿지 말고 영들이 하나님께 속해 있는가 시험해 보라고 얘기합니다. Тийм учраас 1-р Иохан 4:1 дээр сүнс алганд бүү итгэе, харин сүнснүүдийг Бурханаас эсхийг шалгаа гэж хэлсэн байна. 자, 그런데 그런 거짓된 영에 속해 있는 사람이 아주 많다고 하는 것을 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔다라고 얘기한 거예요. За тэгээ тийм одоо хуурамч сүнснүүдэд маш олон хүмүүст итгэж олзлогдсон байдгаа гэдгийг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр учир нь олон хуурамч иш үзүүлэгч дэлхийд гарч ирсэн гэснээр илэрхийлсэн. 그러면서 2절에 하나님의 영은 이것으로 안다 하면서 예수께서 육체로 오신 것을 시인하는 영은 하나님께 속한 것이고 시인하지 않는 것은 하나님께 속한 것이 아니라고 얘기하죠. Тэгээд тэр хүн Бурхны сүнстэй юу үгүй юу гэдгийг та нар үүгээр мэдэх болно гэд аргыг нь хэлж өгсөн байгаа. Есүс Христ махбодоор ирснийг хүлээн зөвшөөрч явах юм бол Бурханаас бөгөөд тэр сүнс хүлээн зөвшөөрдөг сүнс болгон Бурханаас юм аа. Харин Есүсийг хүлээн зөвшөөрдгөө сүнс болгон Бурханаас биш юм аа гэж хэлсэн. 자, 하나님을 사랑하는 사람들은 하나님의 영이 그와 함께합니다. 그들은 하나님께 속해 있어요. Бурхныг хайрладаг хүмүүс бол Бурхных юм аа. Тэдэнд бол Бурхных юм аа гэж хэлсэн. 자, 우리가 하나님께 속해 있다는 것은 하나님의 사랑과 그 믿음이 우리 안에 있기 때문에 그래요. Бид нар яагаад Бурхных вэ гэхээр Бурхныг хайрлах хайр болон Бурханд итгэх итгэл бидний дотор байдаг учраас юм. 자, 하나님의 사랑이 뭐냐? 여기 4장 10절에 사랑은 여기 있다 하면서 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니요. 오직 하나님은 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 위해서 화목제로 그 아들을 보내셨다. 이렇게 말씀합니다. Тэгвэл бидний дотор байгаа гэд байгаа тэр Бурхны хайр нь юу юм бэ гэхээр 10 дугаар эшлэлээр бид Бурхныг хайрлсан бас харин тэр бидийг хайрлаж бидний нүглийн улмаас хүүгээ эвлэрүүлэл болгохоор илгээсэн. Үүнд л хайр байгаа юм аа гэсэн. 자, 예수님이 우리 죄를 대신해서 십자가에서 죽어주신 그 구속의 은혜를 우리가 받았는데 그것이 사랑이라는 거예요. Есүс Христ бидний өмнөөс загалмай дээр нас барсан түүнд тэр үхэл дотор хайр байгаамаа гэсэн. 자, 요한복음 3장 16절 우리가 잘 알죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그랬잖아요. Иохан номын 3:16-ыг бид нар сайн мэднэ. Бурхан ертөнцийг ийхүү хайрлаж цорын ганц үгээ өгсөн гэсэн байдаг. 자, 예수님이 화목제물이 돼서 우리 대신 하나님께 속죄해 주신 그것이 사랑이라고 하는 것을 깨닫는 사람과 그걸 깨닫지 못하는 사람은 엄청난 차이가 있는 거예요. Есүс Христ бидийг хайрлаж бидний өмнөөс тэр нүглийн эвлэрүүлэл болгож өөрийгөө өгсөн. Үүнд итгэдэг хүн болон итгэдэггүй хүмүүсийн хооронд асар их ялгаа бий. 자, 속죄제물이나 화목제물은 어찌 보면 영으로 하는 것이 아니라 육체로 실제적인 희생을 통해서 만들어지는 거예요. Нүглийн төлөөх тахил болон эвлэрүүллийн тахил бол зүгээр нэг сүнсээр өргөдөг тийм сүнслэг тахил биш. Нэг талаар бол яг бие махбодоор өөрийн биеэр өргөдөг тахил байгаа. 자, 그렇기 때문에 예수님이 육체로 오지 않았다고 하면 어떻게 우리를 위해서 피 흘려주시고 고난을 당하시고 핍박을 받으셨겠나 한번 생각해 보세요. 상식적으로 맞지 않지요? 다시 말씀해 주실래요? 자, 예수님이 육체로 오지 않았다고 하면 우리를 위해서
우리의 속죄를 위해서 어떻게 십자가에서 피를 흘려주고 또 핍박을 받고 고난을 받겠느냐 이거예요. Тэгвэл одоо биечлж өргөдөг тий. Одоо энэ нүглийн төлөөх болон эвлэрүүлэн тахлыг. Тэгэхээр энэ Есүс Христ хэрвээ махбодыг өмсөж ирээгүй юм болвол яаж одоо тэр өөрийн биеэр тэр тахлыг өргөх вэ? Яаж тэр загалмай дээр цовдлогдож бас бидний төлөө авчигдан доромжлуулж бас цусаа урсгаж эвлэрүүлэл болж чадах вэ? 자, 그들이 가진 이 영주지 이단들이 가지고 있는 철학은 참 해괴망측한 잘못된 철학이라는 것을 알 수 있습니다. Тэгэхээр энэ гностицизм үзэлтнүүдийн одоо баримтлагдаг байсан тэр философи, тэр гүн ухаан, философийн тэр үзэл санаа нь бол ерөөсөө одоо этикийн арга, хүн одоо үнэмшгийн аргагүй маш буруу сургаал байсан гэдгийг харж байна. 예수님은 분명히 육체를 가지고 이 땅에 오셔서 제자들과 동일하게 수없이 많은 사람들이 예수님을 보았고 예수님으로 말미암아서 많은 역사를 경험했고 같이 음식을 나누고 같이 삶을 걸어갔는데 영주주의 이단들은 그걸 보면서 아 예수님은 육체가 없구나 이렇게 부정하는 그런 어처구니 없는 행동을 한다라고 볼 수밖에 없는 거예요. Есүс гарцаагүй хүний махан биеэр энэ дэлхий дээр ирсэн махбодыг өмсөж тэрээр хүмүүс биднэртэй яг адилхан амьдарч тэр шар нартайгаа хамт идэж ууж хоноглож хүмүүстэй хамт алхаж явж тийм ээ тэр бүхнийг яг хүмүүс биднэртэй адилхан одоо энэ дэлхий дээр үйлдэж амьдарсан. Тэгээд гностик үзэлтнүүд болохоор энэ тэр бүхнийг мэдсээр байж ээж одоо бусдаа одоо тэр элч нараар болон бусад гэрч нараар дамжуулан сонссон байж ээж зориуд одоо тэр Есүсийн мах бодыг үгүйсгэж одоо Есүс бол тэгсэн ч гэсэн хүмүүстэй хамт яг тэднэртэй адилхан амьдарсан ч гэсэн тэр бол мах бод бишээ сүнслэл байсан гэж үзэж байгаа нь бол үнэхээр буруу гаж үзэл санаа юм аа. 그렇기 때문에 예수님을 보면서도 아 저분은 거룩하니까 저분은 육체를 가지고 있지 않다. 이건 궤변이죠. Өөрөөр хэлэх юм бол Есүсийг одоо яг махан биеэр байсаар байтал үгүй энэ хүн бол маш ариун нэгэн учраас махан биегүй байж таарнаа. Тэр бол сүнсэл байж таарна гэж тэгж ойлгож байна гэдэг бол үнэхээр гаж ойлголт юм аа. 자, 어떻게 보면 예수님이 구세주로서의 자격을 가지고 계시는데 그 자격 중에 하나가 우리와 똑같은 육체를 가지고 있는 사람이어야 되는데 그것을 부정하면 예수님을 구세주로 인정할 수 없는 그런 잘못된 철학이 생기는 겁니다. 잘못된 신앙이. Тэр бас Есүс бидний аврагч тийм ээ болохын тулд бол тэр тодорхой болцлуудыг хангасан байх ёстой. Тэр болцлуудын нэг нь болохоор бидэртэй яг адилхан хүн байх. Тэгтээ ямар ч гэм нүгэлгүй хүн байх явдал юм. Тэгэхээр хэрвээ одоо Есүс Христийг хүний биегүй хүн шиг юм махан биегүй гэж үзэх юм бол одоо гностик үзэлтнүүд ихээр тэр махан биеийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх юм бол энэ нь нөгөө болцлуудын нэгийг нь хангахгүй болгочихж байгаа хэрэг юм. Тэгснээрээ Есүс Христ бол бидний одоо бүрэн төгс тэр аврагч юм а гэдгийг бас үгүйсгэж байгаа хэрэг юм аа. 그래서 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문에 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하다고 그랬습니다. Бурхан биднийг хайрладаг учраас бид нар ч гэсэн бие биеэ хайрлах ёстой гэж хэлсэн. 자, 우리가 하나님의 사랑을 가지고 또 다른 사람들에게 그 사랑을 나누어 주는 것은 우리 그리스도인의 의무입니다. 그래서 Бид нар Бурханы хайрыг авсан юм бол тэр хайрыг бусад хүмүүстэй хуваалцах нь бол Христэд итгэгч нарын нэг ясандаа үүрэг юм.
자, 이제 16절에 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 이렇게 말씀합니다. За тэгээд өнөөдөр одоо 16 дахь эшлэлээр биднийг хайрладаг Бурхны хайрыг бид мэдэж итгэдэг гэсэн. 자, 하나님이 우리를 사랑하는 사랑을 알았다라고 하는 뜻은 어떤 뜻일까요? Биднийг хайрладаг Бурхны хайрыг бид нар мэддэгэ гэсэн үг байна те. Эхлээд мэддэг гэж хэлсэн байна. Энэ мэднэ гэдэг нь ямар утгатай вэ? 그것은 예수님이 육체로 오셔서 우리를 위해서 십자가에서 죽어주신 것을 알았다는 뜻입니다. Энэ нь бол Есүс Христ бидний төлөө энэ дэлхий дээр хурц ирээд бидний өмнөөс загалмай дээр нас орсон гэдгийг бид нар мэднэ гэсэн үг юм. мэддэгэ гэсэн үг. 또 하나님의 계획 속에 우리를 하나님의 자녀로 선택했다고 하는 것을 깨달았다는 뜻이에요. Бас Бурхны төлөвлөгөөний дагуу биднийг Бурхны хүүхэд болгож сонгосон гэдгийг мэддэг гэсэн үг. 그것은 바른 진리를 통해서 성령의 감동과 그 역사를 통해서 이렇게 하나님의 사랑을 믿고 알게 되었다는 뜻입니다. 다시 말씀해 주실래요? 자, 성령의 역사를 통해서 하나님의 사랑을 믿고 알게 되었다는 뜻이에요. Энэ нь болохоор ариун сүнсний одоо ажиллаар дамжуулан Бурхны энэ хайрыг бид нар мэддэг болсон гэсэн үг ээ. 자, 하나님은 사랑이시라 이렇게 말씀합니다. 하나님은 사랑이시라. За цааш нь Бурхан бол хайр мөн гэсэн. 여기 하나님은 사랑이라고 하는 표현 우리가 잘 해석해야 된다고 옛날에도 말씀했는데 이 사랑이라는 표현은 어떤 표현일까요? За Бурхан бол хайр мөн гэсэн. Энэ Бурхан бол хайр гэдэг энэ ойлголтыг бид нар бол маш сайн одоо ухаж ойлгож тайлбарладаг байх хэрэгтэй гэж би урд нь ч гэсэн сануулж хэлж байсан. Тэр Бурхан бол хайр гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ? Ямар утгатай юм бэ? 자, 이 사랑이라고 하는 개념을 여러 각도로 볼 수 있는데 첫째는 창조의 개념에서 사랑이라는 걸 볼 수 있습니다. Энэ хайр гэдэг ойлголтыг бид нар олон талаас нь олон зүгээс нь харж болно. Хамгийн эхлээд бол бид нар бүтээлийн өнцгөөс нь харж тайлбарлаж болох юм. 우리가 창세기 1장에 보면 하나님이 세상을 창조하신 다음에 뭐라고 말씀하시냐면 엘카에 보면 하나님이 보시기에 좋았더라 이렇게 말씀합니다. Бид нар эхлэл номоос ингээ харъя. Тэгэхээр эхлэл 1-р бүлэг дээр Бурхан энэ дэлхий болон түүн дээрх оршин тогтнох гэл зүйлийг бүтээснийхээ дараа сайн болжээ гэж. 여기 12절도 그렇고 18절, 21절, 자, 그 다음에 25절 하나님이 창조하신 이후에 보시기에 좋았다라는 표현을 씁니다. 이게. Эхлэл 1-ийн 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31 гэх мэтлэн эдгээр ишлүүдийг харах юм бол сайн болсныг Бурхан харсан. Сайн болсныг Бурхан харлаа гэж хэлсэн байна. 또 1장 31절에 보면 이제 여섯째 날에 동물을 지으시고 또 사람도 지으셨는데 거기도 하나님이 주신 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라라고 표현합니다. 심히 좋았더라. За тэгээд 1-ийн 31 дээр болохоор Бурхан бүх дэлхий болон дэлхий дээр оршиж бүхнийг бүтээгээд хамгийн сүүлд хүнийг бүтээснийхээ дараа өөрийнх нь бий болгосон бүгд нэн сайн болсныг Бурхан харлаа. 심히 좋았다라는 말은 하나님이 창조하신 것이 완벽하게 다 완성이 되었다라는 의미에서 심이라는 단어를 쓴 겁니다. Нэн сайн гэдэг нь болохоор Бурхан өөрийнхөө бүтээсэн тэр бүх зүйлийг хараад хэлсэн байгаа. Тэгээд тэр бүтээсэн болгоно нь нэн сайн болсон байсан. 자, 여기에서 우리가 하나님의 사랑의 개념을 느낄 수가 있습니다. 어떤 의미냐면 하나님의 사랑은 우리 사람을 만들 때
완벽하게 만들었어요. Тэр бүтээсэн болгоно нь төгс төгөлдөр болсон гэдгийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр эндээс бид нар бурхны одоо тэр хайрыг олж харж болох юм аа. Тэр бурхны хайр нь ямар хайр байсан бэ гэхээр бид нарыг төгс төгөлдөр бүтээсэн хайр байсан. 자, 완전이라고 하는 개념으로 하나님 우리를 창조하셨는데 그것이 하나님의 사랑이에요. бид нарыг бүтээхдээ төгс төгөлдрөөр бүтээсэн байна. бид нарыг төгс төгөлдөр бүтээсэн гэдэг нь өөрөө бурхны хайр юм. 그것은 죄가 없는 상태를 얘기합니다. За энэ нь болохоор ямар одоо байдлыг хэлж байгаа нэхээр ямар ч гим нүгэлгүй байдлыг хэлж байгаа юм. 그래서 하나님의 창조의 개념에서 우리가 하나님의 사랑을 원리를 깨달아야 됩니다. 그래서 За тэгэхээр бид нөр одоо бүтээлийн талаас нь бурхны хайрыг ойлгож хүлээж авах хэрэгтэй. 그래서 하나님 우리를 처음 사랑하실 때는 온전하게, 완벽하게, 완전하게 창조해 주신 것이 하나님의 큰 사랑이에요. Тэгэхээр бурхны тэр хамгийн анхны хайр нь юугаар илэрхийлэгдэж харагдаж байгаа гэхээр бид нарыг ингэж нэн сайн буюу төгс төгөлдрөөр бүтээж өгснөөс бурхны тэр агуу хайр харагдаж байна. 그런데 아담 하와가 범죄해서 어찌 보면 하나님 완벽하게 만든 것에 금이 갔죠. Гэтэл Адам Ева хоёр гим нүгэл үйлдснээр бурхны тэр төгс бүтээсэн бүтээлд сэв суусан байгаа. 그런데 하나님이 사랑을 또 베풀어 주십니다. 창세기 3장 15절. Тэгсэн ч гэсэн бурхан 21절. хайраа үзүүлсээр байсан. Эхлэл 3-ын 15. 자, 거기 보면 하나님이 범죄한 아담 하와에게 구원의 약속을 주십니다. 다시 너희의 이 완전한 것이 파괴되었는데 그것을 다시 회복시켜 주겠다고 하는 약속을 하세요. Эхлэл 3:15-ыг харах юм бол бурхан тэр ялзаарч завхарсан те гим нүглүүлснээс болоод ялзарсан уналтанд орсон тэр Адам Ева хоёрт амлалтыг өгч байгаа. Та нар хэдийгээр одоо миний төгс төгөлдөр бүтээлсэн боловч та нар одоо ингээд сэвтээд гимтээд тийм ээ төгс төгөлдөр биш болсон гэтгсэн ч гэсэн би анхны тэр төгс төгөлдөр байдлыг чинь сэргээж өгөх болно гэсэн амлалтыг өгсөн байна. 자, 우리가 창세기 3장 15절을 원복음이라고 합니다. 원이라고 하는 것은 하나라는 뜻이 아니고 처음부터 있었던 기본적인 복음을 원복음이라고 그래요. Тэгэхээр бид нар энэ эхлэл 3:15 дээр ишлэгийг бол анхдагч сайн мэдээ гэж нэрлэдэг. 거기 한번 읽어보세요. За энэ ишлэгийг уншъя. 창세기 3장 15절. Та хоёрын хооронд бас чиний үр тэр эмэгтэйн үрийн хооронд дайсагнал үсгэнэ. Тэр үр толгойгч нь бяцалж түүний өсгийг чи няцлана. 자, 여자의 후손과 원수가 되게 할 것이다. 뱀에게 얘기한 겁니다. 또 Энэ болохоор 네. могод хандаж хэлж байна. Тэр эмэгтэй та хоёрын хооронд бас чиний үр болон тэр эмэгтэй үрийн хооронд дайсагналыг үсгэнэ. 또 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이라고 그랬습니다. 너의 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라고 그랬고. Тэр эмэгтэйн үр чиний толгойг бяцлах болно. 자, 여자의 후손은 누구일까요? Тэгвэл эмэгтэйн үр гэдэг нь хиннийг хэлж байгаа юм бол? 그 3장 21절에 보면 거기도 읽어보세요. 3:21-ийг уншъя. Эзэн бурхан Адам ба түүний эхнэр зориулж арьсан дээл хийж өмсгчээ. 3장 21절이요? 그렇지. 네. 그 가죽옷을 지어 입힌다고 할 때 가죽은 짐승의 가죽이죠. Энд болохоор арьсан дээл хийж өмсгчээ гэж байна. Тэгэхээр арьсан дээл гэхэрч арьс гэхэр чинь мэдээж одоо амьтны арьс байж таарна шүү дээ. 하나님이 그 짐승을 죽여서 그 가죽을 아담 하와에게 덧입혀줬다는 겁니다. 그들을
보호해 주시고 따뜻하게 해주시고 입혀 주었다는 뜻이죠. Арьсан дээл хийж өмсгсөн гэдэг чинь эзэн бурхан ямар нэг амьтныг алаад тэгээд арьсаар нь дээл хийж өмсгсөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ингэснээрээ тэр Адам болон түүний эхнэрийг хамгаалж тийм ээ нүцгэн биеийг нь алхалж буцлаж өгсөн байна. 그래서 구약의 제사 가운데 번제라든지 화목제물이라든지 속건제물이라든지 이런 제사를 드릴 때마다 짐승을 잡아서 또 하나님의 제사장 앞에 나아가 짐승을 잡고 그 짐승에게 우리의 죄를 전가시키고 하는 그런 제사를 끊임없이 드림을 통해서 장차 예수님이 우리를 위해서 희생해 줄 것을 또 속죄해 줄 것을 보여줬죠. 그림자로. За энэ өмнөөс хойш бол хуучин гэрээний бүхий л түүхийн явцад бол нэвтрүүллийн дахил, шатаалт дахил болон нүглийн төлөөх тахилыг хүргэхдээ бол ямар нэгэн амьтныг алаад тэгээд тэр амьтан дээр одоо өөрийнхөө гим нүглийг ингэж тохоогоод тэгээд тэр тахилаараа тэр амьтнаараа тахил өргөдөг байсан. Тэгээ энэ нь болохоор хожим ирэх бидний аврагч Есүс Христийг биелэгдсэн үйл явдал, зан үйл байсан. 그것은 어찌 보면 하나님의 사랑은 이렇게 범죄한 아담 하와에게 다시 구원의 약속, 회복의 약속을 준 것이 하나님의 사랑입니다. Тэгэхээр тэр Адам Ева хоёрын хувьд ч гэсэн аваад үзэхэд тэр хоёр гим нүгэл үйлдчихэд байхад ч гэсэн бурхан тэднийг аварнаа, та нарыг буцаагаад анхных шиг чинь сэргээж өгнө гэж амлаж байгаа нь өөрөө бурханы хайр юм аа. 자, 그 약속을 하나님이 완성하기 위해서 구약 성경에 많은 사람들에게 예언을 하셨죠. Бурхан тэр амлалтаа биелүүлэхийн тулд хуучин гэрээний үед маш олон хүмүүсээр дамжуулан иш үзүүлсэн. 자, 이사야 53장에 예수님이 오셔서 어떠한 고난을 우리를 위해서 대신 당하실 것을 보여줬죠. Исая 53 дахь бүлгээс харах юм бол Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирж бидний төлөө зовлон эдэлж нас орхолно гэдгийг иш үзүүлсэн. 미가서 5장 2절에는 예수님이 베들레헴에서 나실 것을 예고하셨죠. Бас Мика 5 дахь бүлэг дээр Есүс Христ Бэтлехемд төрөх болно гэдгийг иш үзүүлсэн байгаа. 5:2 дээр. 그런가 하면 시간에도 그런 말씀인데요. 그 열왕기에도 보면 아스의 일행표에 처녀가 잉태해서 아들을 낳을 것이라고 말씀한 것이 있습니다. 열왕기상? 열왕기 상에 있을 겁니다. 네. 잠깐만요. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이라고 예언한 말씀이 있어요. 거기 보면 그거는 어디냐면 구약 성경에 처녀가 잉태해서 아들을 낳을 것이라는 말 이사야 7장 14절에 있어요. 구약 성경 열왕성이 아니라 이사야 7장 14절. 이사야 7гийн 14 дээр нөө ангон бүсгүй хөл өндтэй болж хүү төрүүлэх болно гэж иш үзүүлсэн. 동정녀 탄생에 대해서 예언하셨죠. Тэгэхээр ангон бүсгүйгээс мэдлэнэ гэдгийг нь ийхүү иш үзүүлсэн байна. 스가랴에도 예수님에 대해서 예언해 놓은 것이 있는데 Яман Сихаря намд дээр ч гэсэн Есүсийн талаар иш үзүүлж хэлсэн байгаа. 어떻게 보면 스가랴 성경은 여러 가지 이상을 통해서 잠깐 예수 그리스도가 오실 것을 예언해 놓은 그런 말씀들인데 힘들으니까 안 보이네요. 아무튼 간에 예수님이 이렇게 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨느냐 하는 그 사랑을
구체적으로 이렇게 완성해 나가시는 그 모습을 하나님께서는 보여줬습니다. 우리에게 선지자들을 통해서 계속해서 증거했어요. Тэр Иесус Христийн тухайн иш үзүүлэгчдэрээ дамжуулан бурхан бүхий л цаг үеүүдэд тасралтгүй ингэж иш үзүүлж мэдэгдэж тунхагсаар ирсэн. Нэг ёсондоо биднийг хайрлах тэр хайрын амлалтаа биелүүлэхийн тулд бол бурхан ингэж бүхий л цаг үед тасралтгүйгээр биелүүлсээр ирсэн, амлалтаа биелүүлсээр ирсэн гэдгийг харж байна. 또 창세기부터 하나님이 야곱의 영혼을 통해서 유다에게 홀이 유다를 떠나지 않을 것을 약속하셨는데 그 약속대로 유다의 후손을 통해서 예수님이 오셨지요. Мөн Эхлэл номон дээр Яков одоо хүүхдүүдээ нэг бүрчлэн өрөөдөг байгаа. Тэгээд Юдаг өрөөхт бол одоо тэр очирч таяг Юдагийн гэрээс салбай гэж ингэж өрөөсөн байгаа. Тэгээд Иесус Христ ч гэсэн яг тэр өрөөлийн дагуу шийдвэрлэлийн дагуу Юда угаас мэдсэн байгаа. 그리고 이제 그것이 완성이 되었습니다. 마태복음 1장 18절에 보면 예수님이 육체를 가지고 세상에 오셨죠. 성령으로 잉태되어서 마리아의 몸에서 나신 모습이 증거됩니다. 그것이 사랑이에요. Тэгээд Матай 2 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Иесус яг л Бурхны дээр иш үзүүлэгчдэрээ дамжуулан иш үзүүлж байсан ёсоор монгон эмэгтэй Бэтлехэм хотод Юда өвгийн өөрөдөн болж онгон Мариагаас мэндэлсэн байгаа. Энэ бүхэн болохоор бурхан өөрөө тэр биднийг хайрлаж тэр бидэнд өгсөн амлалтаа өөрийн биеэр биелүүлж байгаа. 그 약속을 어떻게 보면 지키신 것입니다. 그것이 하나님의 사랑이에요. бурхан ингэж амлалтаа биелүүлнэ гэдэг чинь өөрөө бурханы хайр юм ба. 그리고 예수님이 그 약속을 완성하셨죠. 십자가의 죽음을 통해서. Тэгээд Иесус загалмай дээр нас барсан тэр өглөөрөө дамжуулан тэр амлалтыг бүрэн төгс болгосон. 근데 하나님의 사랑이 여기서 끝난 것이 아닙니다. Тэгээд бурханы хайр үүгээр дуусгарлаагүй. 예수님이 승천하시면서 제자들에게 사명을 주시고 그러면서 예수님이 장차 오실 것을 예언하셨죠. Иесус тэнгэрт одохдоо шав нартаа үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. Тэгээд бас өөрөө дахин ирнэ гэдгийг иш үзүүлж хэлсэн. 예수님께서 그러니까 재림하실 것을 또 세상 끝날까지 너희와 함께 하실 것을 말씀하셨습니다. Тэгээд энэ ертөнцийн төгсгөл хүртэл энэ үеийн төгсгөл хүртэл би хамт байх болно гэдгийг бас амласан. 그래서 어찌 보면 예수님께서 그 사랑을 우리에게 계속해서 어떻게 보면 세상 끝날까지 완성해 나가시는 모습을 보여주고 계신다. 지금도 그 과정 가운데 있다고 하는 것을 우리가 알아야 돼요. Энэ ертөнцийн төгсгөл хүртэл энэ үе дуусах хүртэл тэр өөрөө амлалтыг биелүүлсээр байгаа. Одоо ч гэсэн амлалтаа биелүүлсээр байгаа гэдгийг бид нэр сайдар мэдчих хэрэгтэй. 하나님의 사랑은 단회적이 아닙니다. 영속성을 가지고 있어요. 끝까지 하나님이 사랑하시는. 네? 하나님의 사랑은 단회적이 아니에요. 단회적. 한 번만 사랑하는 것이 아니라 영원토록 끝까지 사랑하는 거예요. Тэгээ бурхны хайр бол юм төр зурах биш. Эсвэл нэг удаагийнх ч юм уу тий. Тэр биш ээ. Бурхны хайр бол үргэлжилсээр байдаг хайр юм. Үрд мөнхөд байсаар байх хайр юм аа. 자, 사도 요한이 말하는 사랑은 바로 이런 사랑을 얘기하는 겁니다. Тэр Илч Иохны энд өгүүлж байгаа бидний хайртай бурхны хайр гэдэг бол яг л ийм хайрыг хэлж байгаа хэрэг. 그래서 이런 사랑 안에 거하는 사람은
하나님도 그 안에 거하신다고 그랬어요. За тэгээд ийм хайр дотор байх чинь Бурхны дотор байдаг юм аа. 자, 어찌 보면 이런 사랑의 진리 안에서 살아갈 때 나도 하나님 안에 거하고 하나님도 내 안에 거하는 것과 똑같습니다. Тэр ийм хайрын тэр үнэн дотор амьдрахын бол Бурхан би Бурхны дотор байж Бурхан миний дотор байгаатай адилхан гэсэн үг юм. 그래서 17절에 그래서 이렇게 하죠. 이로써 우리 사랑이 우리에게 온전히 이룬 것은 우리로 심판날에 담대함을 가지게 하려 함이니라고 이렇게 말씀해요. 17 дээр 1-р Иохан 4:17 үүгээр хайр нь бидний дунд төгс болтгоо. Тэр ямар байсан шиг бид энэ ертөнцид мөн тийм байдаг учраас шүлтийн өдөр бид зэрэгтэй байх болно гэсэн. 이 온전이란 말은 이런 하나님께서 지금까지 우리에게 베풀어 주신 그 사랑의 모습을 바로 알고 바로 깨닫고 그 안에서 살아가는 모습을 온전이라고 하는 겁니다. За тэгээ энд төгс болдог гэж байна тийм. Энэ төгс болно гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр бид нар Бурхны тэр хайрыг зөв ойлгож, зөв мэдэж тэр хайрын дотор амьдрахыг хэлж байгаа юм. 자, 우리가 언젠가 그런 사랑의 모습으로 가지고 살아갈 때 하나님 앞에 가게 되면 심판 날에 담대함을 가지게 된다고 그랬어요. Тэгэхээр бид нар тэр тийм хайрын дүр төрхтэйгээр амьдрсаар байх юм бол хэзээ нэгэн цагт Бурхны өмнө очихдоо зоригтой байх болно гэсэн байна. 자, 예수님께서 심판하실 때 내가 한 그 말이 너를 심판할 것이라고 그랬어요. 내가 한 말이 예수님이 하신 말씀이 그렇지. 예수님이 하신 그 말씀으로 너희를 심판할 거라고 얘기했습니다. Иесус шүүлтийн өдрийн тухай хэлэхдээ тэр өдөр миний үг та нарыг шүүх болно гэсэн. 그렇기 때문에 우리가 하나님 앞에서 그 말씀대로 살아가는 것이 참 중요한 것 같아요. 그 말씀 안에서 만들어진 사랑 안에서 살아가는 것이 중요합니다. Тэгэхээр эндээс харахад үг Бурхны үг Есүсийн үг гэдэг бол маш чухал гэдгийг ойлгож байна. Тэгээд бид нэр тэр үгэн дотор бүтээгдсэн тэр хайрын дотор амьдрах ёстой юм аа. 요한복음 12장 48절 한번 읽어보세요. 요한복음 12장 48절. Йохан номын 12-ын 48-ыг уншъя. Намайг голж үгийг минь хүлээж аваагүй хүнийг шүүгч би. Хэлсэн үг минь эцсийн өдөрт түүнийг шүүнэ. 자, 거기 분명히 그렇게 말씀했죠. 그래서 энд тодорхой хэлсэн байна те. хэлсэн үг минь түүнийг шүүх болно гэж. 그래서 이 사랑이라고 하는 것을 우리는 그냥 단순하게 인간적인 그런 어떤 육체적인 또 친구와의 어떤 교감, 부모와의 교감 그런 것을 사랑이라고 하는데 이것은 철저하게 이 세상에 속한 육체적인 사랑입니다. 우리가 말하는 사랑은 여기에서 그런 사랑을 얘기하는 게 아니에요. Тэгэхээр хайр гэдэг үгийг бид нар одоо зүгээр одоо тэр махан биеийн хайр, махбодын хайр, одоо хүн хүнээ хайрлах хайр ч гэдэг юм уу, эцэг их өрөвдийн хайр, найз нөхдийн хоорондох хайр гэх мэт. Тийм одоо махбодын хайраар ерөөсөө ойлгож болохгүй. Энд өгүүлж байгаа хайр бол тэр хайраас огт өөр төрлийн хайр юм аа. 우리가 어찌 보면 육체적인 사랑이나 친구라든지 부모와의 사랑을 나누는 것도 그 기초가 이 하나님의 사랑에서 출발했다고 하는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 бид нарын одоо хүн хүний хайрлах хайр, аав ээж өөр хүүхдийн хайр, ахан дүүсийн хайр, найз нөхдийн хайр, амт өвгтэй хайр гэх мэтлэг энэ хайруудын одоо үндэт нь эхлэл нь бол энэ Бурхны хайр юм а гэдгийг бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй.
그게 온전한 사랑이에요. Тэгээд энэ бурхны хайр бол төгс хайр юм аа. 자, 여러분들 한번 상식적으로 한번 생각해 보세요. Таарч гэсэн эрүүл ухаанаар бодоод үзтээ. 여러분들이 친정으로 남편이나 아내나 부모님이나 자녀를 사랑하는 것이 뭡니까? Та нар одоо өөрөө нөхрөө ч юм уу, эхнэрээ, аавыгаа, ээжигээ, мөр хүүхдээ, найз нөхдөө үнэхээр чин сэтгэлээсээ хайрлана гэдэг чигээ яаж хайрлахыг хэлж байгаа юм бэ? 우리가 하나님의 심판 날에 담대함을 얻게 하는 것이 가장 큰 사랑이에요. Хамгийн агуу хайр, хамгийн одоо төгс хайр бол ямар хайр вэ гэхээр тэр шүүлтийн өдөр зоригтой байж чадах тийм хайр юм аа. 자, 심판 날에 담대함을 얻게 하려면 어떻게 해야 돼요? 하나님의 그것은- 사랑으로 온전해져야 되겠지. Шүүлтийн өдөр бид нэр зоригтой байхын тулд яах ёстой юм бэ гэхээр бурхны хайраар төгс болох ёстой. 온전이라고 하는 것은 아까 하나님이 우리를 사랑하시는 그 사랑의 모습을 깨닫고 그 사랑으로 다른 영혼들을 구원하고 그 구원하는 그 사람들에게 때로는 육체의 모든 것을 허락하고 도와주는 것은 그것은 아주 가벼운 사랑이라고 보면 되는 거예요. 네? 자, 우리가 사랑을 행할 때 가장 온전한 사랑은 아까도 얘기한 창조부터 시작해서 어찌 보면 하나님이 회복해 주시고 또 그 사랑의 약속을 완성해 나가시는 그 모습을 통해서 우리가 그런 신앙으로 우리 자신이 만들어지고 그 신앙을 가지고 다른 사람들을 사랑하라는 뜻이에요. 근데 아까 가장 연약한 모습이라고 말씀하시는 건 가장 연약한 모습이라고 하는 것은 뭐냐면 우리가 이 세상을 사랑할 때 어찌 보면 육체를 가지고 다른 사람 먹을 거, 입을 거 도와주는 거 있잖아요. 그건 어찌 보면 하나님의 사랑과 비교해 보면 이건 가장 약한 사랑이라는 거예요. 그렇기 때문에 이거보다 더 큰 사랑을 먼저 깨닫고 나서 그 사랑을 가지고 그 사랑을 행하라는 뜻이에요. Тэгэхээр бид нар одоо төгс болно гэдэг нь юу хэлж байгаа юм гэхээр тэр түрүүн ярьсан бүтээлээс ахуулаа тий бурхан биднийг төгс төгөлдрөөр бүтээсэн. Тэгээд хэдийгээр тэр төгс байдал сэв суусан ч гэсэн бурхан дахиж одоо тэр төгс төгөлдөр байдлаар сэргээж өгнө гэсэн амлалтаа одоо ч гэсэн биелүүлсээр байгаа. Тэр нь өөрөө одоо бурханы тэр төгс хайр юм аа гэсэн ба. Тэр энэ төгс хайрыг бид нэр ойлгож ухаарсны үндсэн дээр бусад хүмүүст одоо бие махбодын хэрэгцээг нь хангаж өгөх, тийм ээ, туслах, одоо хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэгч гэдэг юм уу. Ийм маягаар одоо хайраа илэрхийлж байгаа нь бол одоо хайрын хамгийн ядмаг илэрхийлэл гэж хэлж болох юм аа. Тэгэхээр эхлээд тэр төгс хайрыг ойлгож мэдээд тэр төгс хайрын дотор өөрийгөө бүтээж амьдарч чаддаг болоод тэгээд тэр хайраа бусдад хуваалцахын тулд тэр хайрын илэрхийлэл болгож бусдад тэр хайрыг одоо хайрыг түгээж тэгээд тэр янз бүрийн тусламж хэрэгцээг нь хангаж өгөх гэх мэтчлэн тэр хайраа илэрхийлж байгаа нь бол одоо тэр хайрыг хэрэг төвшнгөөр нь хуваах юм бол хамгийн доод түвшний одоо хайрын илэрхийлэл юм аа. 그래서 그 17절 하반절에 주의 어떠하심과 같이 우리도 세상에서 그러하니라라고 이렇게 표현한 거예요. 17절 우리가 말씀 읽고 있지요. 그 하반절에 자, 주의 어떠하심과 같이 우리도 세상에서 그러하니라는 말이 제가 지금까지 설명한 말이에요. За тэгээ 17 дугаар эшлэлийн маань одоо дунд хэсэгт тэр ямар байсан шиг бид энэ ертөнцид мөн тийм байдаг гэж хэлсэн байна. Тэр ямар байсан шиг гэдэг нь эзнийг хэлж байгаа тийм эзэн ямар байсан шиг бид нар ч гэсэн энэ ертөнцид дээр тийхүү за хайр тэр төгс хайрын донд амьдрах хэрэгтэй маа гэдэг. 우리가
하나님의 사랑을 가지고 세상에 나가서 진리를 바로 선포하고 또 그 진리 안에서 우리 자신이 육체적인 어떤 사랑, 또 부모에 대해서나 친구에 대해서나 모든 것에 대해서 사랑을 베푸는 것이 그것이 마땅하다는 것을 여기서 말하고 있는 겁니다. бид нар бурхны тэр төгс хайрыг эхлээд өөрсдөө зөв ойлгож зөв мэдэж авсныхаа дараа тэр хайраараа энэ дэлхий рүү очиж энэ нийгэм рүү очиж хүмүүсийг хайрлаж тэднэрт тэр бурхны хайрыг илэрхийлж харуулах ёстой маа гэдгийг хэлж байна. 자, 사랑의 특징이 있습니다. 18절에 보면 사랑 안에 두려움이 없다고 그랬습니다. 또 온전한 사랑의 두려움을 내어 쫓는다고 그랬어요. 18 дээр ишлэгийг харах юм бол хайрын онцлогийг хэлсэн байна. Ямар онцлогтой вэ гэхээр хайр дотор айдас байдаггүй. Харин төгс хайр нь айдсыг хөөн зайлуулдаг гэсэн байна. 진짜로 하나님의 사랑을 바로 알면 그 사람은 온전해지고 두려움이 없습니다. Бурхны хайрыг жинхнээс ойлгож ухаарах юм бол тэр хүн бол ямар ч айдасгүй болдог. 근데 우리에게 온전함이 부족하고 또 두려움이 있다고 하는 것은 우리가 하나님을 제대로 믿지 못하고 있다는 뜻이에요. Харин бид нэр одоо тийм төгс байж чаддаггүй бас айдаг байгаа тийм. Тэгэхээр энэ айж байна. Тэгээ бид нар бас төгс байж чадахгүй байна гэдэг чинь бурханд одоо яг зөв итгэхгүй байна л гэсэн үг юм. 그래서 두려워하는 사람은 사랑 안에서 온전히 이루지 못하느니라 이렇게 말씀하는 거죠. 그래서 Тэгээд бас 18 дээр хэлсэн байна. Айдаг нэг нь хайр дотор төгс болгогдоогүй байна. 자, 19절에는 다시 한번 얘기합니다. 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. Бас 19 дээр эхлээд тэр бидийг хайрсан тул бид хайрладаг. 자, 우리가 이 땅에서 하나님의 사랑을 증거하는 것은 하나님이 우리를 먼저 사랑해 줬기 때문에 우리가 그 사랑을 가지고 증거한다는 거죠. Бид нар энэ дэлхий дээр бурхны хайрыг гэрчилж байгаа маань эхлээд тэр бидийг хайрлсан учраас бид нар түүний хайрыг гэрчилж байгаа хэрэг. 특별히 먼저라고 하는 개념은 구원에 있어서 하나님의 예정이라든지 선택이라든지 하나님의 우리에게 주시는 모든 은혜라든지 긍휼이라든지 그것이 우리가 어떤 노력이나 수고를 통해서 만들어진 것이 아니라 철저한 하나님의 은혜로 선택으로 주어졌다는 것을 말씀하고 있죠. 여기서. Тэгэхээр энд эхлээд гэдэг үг нь те энэ эхлээд гэдэг үг бол маш гүн утга учиртай үг ээ. Бид нэр авралын тухайд ярих юм бол бид нэр одоо бурхны тэр урдаас тогтоолт юм уу эсвэл бурхны тэр сонголт тэгээ бас биднэрт үзүүлдэг тэр өршөөл инэрлүүд гэх мэтчлэн эдгээр зүйлс бол бид нэр одоо сайн байсан даа ч юм уу эсвэл бид нэр ямар нэгэн хичээл зүтгэл гаргаснараа олж авдаг биш. Энэ бол бүрэн одоо бурхны зүгээс бидэнд олгогддог зүйл юм аа. Бурхнаас л ирдэг зүйл. Тэрнээс ш бидраас бол хамааралтайгаар бидний өөрсдөө олоод авчдаг зүйл биш юм аа гэдгийг илэрхийлж байгаа юм аа. 제가 여러 번 얘기했는데 하나님이 먼저 우리를 사랑했다. 그러니까 우리가 하나님을 선택한 것이 아니라 하나님께서 우리를 선택하시고 구원하셨다라고 항상 강조하고 있죠. Тэгэхээр би бол урд нь ч гэсэн олон удаа хэлж байсан. Бид нэр одоо бурхныг эхлээд хайрлчихсан юм биш ээ. Бурхан эхэлж биднийг хайрсан, бурхан өөрөө эхэлж биднийг сонгож аварсан юм аа гэдгийг би дахин давтаж ярьж байгаа. 그래서 에베소서 1장 3절로 5절에 있는 말씀이 아주 중요한 말씀이에요. 그래서. Тэрж учраас Эфес 1-ийн 3-5 дахь ишлэл бол маш чухал ишлэл байна. 여러분들이 그 말씀을 요절처럼 외우고 다녀야 됩니다. Та нар энэ ишлэлийг бол энэ Эфес 1-ийн 3-5 дахь ишлэлийг бараг л одоо сахиус мэт цээжилж явах хэрэгтэй. 그럴 때 여러분들이 하나님의 사랑 안에서 견고해질 수 있어요.
Тэгэх юм бол та бүхэн Бурхны хайрын дотор бат бэхжиж чаднаа. 그 에베소 1장 3절 한번 읽어보세요. 3절 5절 한번 읽어보세요. За энэ Эфес 1:3-аас 5-ыг үлдээ. 4절로 6절이네요. 자, 4절에서 6절이에요. 네. 이제 뭐 3절로 6절까지 해도 되는데 4절로 6절만 한번 읽어보세요. За 3-5 биш 4-6 юм биш. За 4-6-ыг уншия. Түүний өмнө биднийг ариун бөгөөд гим цэмгүй байлгахаар Бурхан ертөнцийн суурьаас урьд биднийг Христ дотор сонгосон юм аа. Хайраар хүслийнхээ сайн талын дагуу тэрээр биднийг Есүс Христээр дамжуулан үрчилж авахаар урьдаас тогтоожээ. Энэ нь хайрлагдсан түүгээрээ дамжуулан бидэнд ивэж өгсөн нэгүслийн алдраа магтуулахын тулд болоо. 우리가 받은 사랑, 은혜, 또 심지어 우리가 받은 사명까지 이 말씀 속에 다 들어있죠. Бидний авсан хүртсэн тэр хайр, нэгүсэл тэр ч битгэл бидэрт олгогдсон тэр үүрэг даалгаврын талаарч гэсэн итгэрчлүүдэд хэлсэн байна. 그래서 개혁주의의 바른 신앙은 하나님이 우리를 찾아오셔서 우리를 구원하셨다. 선택의 개념으로 항상 말씀을 증거하고 있는 겁니다. Тэгэхээр бидний одоо шинжлэлийн реформын одоо теологи талаас бол бид нар үргэлж юуг онцолж тунхагладаг гэхээр Бурхан өөрөө эхлээд бидэн дээр хурц ирж биднийг аварсан юм аа гэсэн энэ Бурханы сонголт гэдэг үгнээс энэ сайн мэдээг үргэлж тунхагладаг байгаа. 그러나 펠라기우스주의나 알미니안주의자들 이런 사람들은 철저하게 우리가 노력해서 구원을 받고 우리가 선행을 해서 상을 받고 하는 그런 개념을 항상 끊임없이 사람들에게 증거하죠. 그 인본주의 신학을. Харин одоо гуманист үзэлтэй тэр Пелагиус болон Армениан үзэлтнүүд болохоор бид нэр одоо хичээж зүтгэснээрээ аврагддаг. Бид нэр сайныг үйлдэснээрээ нэгүслийг хүртдэг юм аа гэж гаж буруу сургаалыг зааж явдаг. 그래서 끊임없이 내가 무엇을 노력을 해서 무엇을 하려고 하는 구원에 도달하려고 하는 그런 메시지를 증거를 하는데 알미니안주의자들이 대부분 그렇습니다. Ялангуяа Армениан үзэлтнүүд болохоор бид нар бол тэр авралт хүрэхийн тулд тасралтгүй зогсолтгүйгээр ямар нэгэн хичээл зүтгэл гаргах ёстой, ямар нэгэн зүйл хийх ёстой гэдэг сургаалыг маш их баримталдаг байгаа. 이거는 하나님이 먼저 우리를 사랑했다는 것을 애써 부정하는 사람들이에요. Бид нар бол Бурхан өөрөө эхлээд биднийг хайрлсан юм аа гэдгийг эсэргүүцэж няцаахын тулд одоо хамаг байдгаараа хичээдэг гаж орсолууд байгаа. 그래서 캐톨릭의 공독설이 있는데 공독설은 어떤 고행이나 또 선행을 통해서 공덕을 쌓을 수 있다. 그렇게 가르칩니다. За тэгээ католикчуудын дунд болохоор бас тийм одоо гавьяа байгуулах тухай тийм онол сургаал байдаг. Тэр ямар нэгэн байдлаар одоо хичээл зүтгэл сайн одоо буян үлдэх ч юм уу тийм байдлаар бид нар одоо гавьяа цуглуулах юм да. Гавьяа байгуулах хэрэгтэй гэж сургадаг. 그래서 유럽의 과거 십자군 전쟁 때 많은 사람들을 현혹시켰죠. 그래서 너희가 십자군 전쟁에 나가서 거기서 죽거나 그 성을 탈환하면 너희 공덕을 통해서 너희가 구원을 받을 수 있다. 얼마나 우스워요. Тэгээд энэ одоо сургаалаа гавьяа байгуулах тухайн онол сургаал нь бол маш аимшигтай сургаал. Яг гэвэл энэ одоо үр уршиг гэхэд дундад зууны үеийн тэр загалмайтны аянд байна тийм ээ. Тэгээд тэрүүгээр бол хүмүүсийг зэрэг татахтаа чи одоо энэ дайнд оролцож одоо эзэнд гавьяа байгуулах хэрэгтэй. Одоо ямар нэгэн хотыг эзлэх ч юм уу, ямар нэгэн одоо тосгоныг эзэлж одоо тэр хүмүүсийг одоо буруу намтнуудыг устгах юм бол тийм ээ.
дайлаар мордох юм бол чи одоо гавья байгуул тэгснээрээ одоо мөнхийн улсад орч чаднаа. Чиний аав ээж ах дүүс чинь аврагдах болно гэж ингэж зааж сургадаг. Үнэхээр аимшигтай сургаал байгаа. 그러면 중세시대에 조항청에서 속죄표를 판매했습니다. 그 속죄표를 판매해서 교회 재정을 채우려고 그랬는데 그 속죄표를 쉽게 표현하면 돈을 내고 그 속죄표를 사면 연옥에 있는 사람 또 지옥에 있는 사람이 구원을 받는 겁니다. 얼마나 우스워요. Бас Ромын дундад зууны үед Ромын папын ордноос тийм одоо нүглийг уучлах одоо юу гэх юм бэ? Тасалбар гэх юм уу, тийм тасалбар одоо хийж зардаг байсан, худалддаг. Тэр тасалбарыг одоо аль болох олныг ингээ мөнгөөрөө худалдаж авах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэр одоо нас барсан аав ээж чи одоо там руу явах уу, мөнхийн улс руу явах уу гэдэг нь шийдэгдээгүй тэр завсрын одоо диваажинд байгаа. Тэгээ тэнд байгаа хүмүүс чинь аврагдаад эсвэл одоо бүр тамд унтсан байсан ч гэсэн чи энэ тасалбарыг худалдаж авах юм бол тэр тамд байгаа аав ээж чинь ч гэсэн авралыг олж одоо мөнхийн улс руу явнаа гэж ингэж одоо хүмүүсийг муухруулж тэр одоо өөрсдийнхөө санхүүг бүрдүүлдэг байсан. 보면 그런 모습을 보면 그들이 이 성경을 분명히 알 건데 그들에게도 똑같은 이런 성경이 있으니까 그런데 이 말씀을 깨닫지 못하는 것이 너무 안타까워요. Тэдний тийм байдлыг харах юм бол мэдээж тэднэр чинь яг л адилхан л Библиэтэй байгаа шүү дээ. Яг л адилхан Библийг өвчсөн. Яг л адилхан Библийг уншиж байгаа. Гэхдээ энэ Библийг уншиж байгаа ч гэсэн яг энэ одоо эдгээр ишлүүдийн утга санаа нь юу вэ гэдгийг ерөөсөө ойлгож ухаараагүйгээс тийм байдал үүссэн байна. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. За түр завсарлаа.